Ne znaš ti, Mitiću, ništa. Pričaš o tehnikama smirivanja mentalno, telesno, socijalno, umornog i moralno, motivaciono dezorijentisanog čovjeka. Sve je to joga i kao lečenje i kao prevencija. Sve je to bavljenje čovjeka njim samim, sebi samom. Joga je sistem anuliranja ili smanjivanja već stečenog mentalnog nereda u čovjeku ili sistem zaštite od upada u mentalni nered. To je dakle metafizika za svoju računicu. Diletantska metafizika. To je nauka belosvetskih metafizičara koji su dogurali do tamo nekog 4. ili 5. stupnja joge. Ne pomaže im ni 8. ako ne razumu kako je, kad je i zašto je čovjek Bog. Dakle, Bog je čovjek, čovjek je Bog. Traže ga molitvama, meditacijama, koncentracijom i vizualizacijom izvan sebe, a ne prepoznaju ga u sebi. Metafizika, kuku majke. Aristoteles je upotrebio termin koji je valjao njemu u njegovom vremenu. Ali ako je takozvana duhovnost metafizika, onda je to i Heisenbergovo načelo neodređenosti. A ne možemo u metafiziku gurnuti i Mitićevo propovedanje i kvantnu fiziku, nego i merljivo i nemerljivo pripadaju jednom jedinom, celom. Sve je fizika, bez fizike nema metafizike. Metafizika je fizika koja se ne saznaje MKS sistemom, nego samo logikom posle upoznavanja merljivih i proverljivih stvari. Sposobnost kombinovanja u šahu i matematici ne garantuju shvatanje stanja stvari i čovjeka u celom. Za sklapanje mozaika se moraju znati matematika, fizika, hemija, biologija, muzika, joga, I Ching, Stari zavet, Novi zavet, kao i Biblija 19. veka, Kapital. Kada se pokušaju shvatiti razlozi evolutivnog razvoja od paramecijuma do anđela, te sličnosti i razlike među njima. Dođe mi žao ovog dobronamernog čovjeka Branka Dragaša. Toga više slušam, a to ide već 2-3 mjeseca, vidim da pada pod mnjenja diletanata. U tom smislu da on, Branko Dragaš, u svom neznanju nebankarskih stvari padne na mnjenja mase koja svojim oduševljenjima, propovedanjima ovakvih kakav je Mitić i onakvih kakvih behu Carl Gustav Jung, Vladeta Jerotić, poveruje da oni Mitić, Jerotić, Petrović, Terzin, Potkonjak, novo umonašeni pravoslavci i tako dalje, Hegel, Schelling, Marks, Jaspers i tako dalje znaju ili znadoše nešto o čovjeku. Ovakvih laparala ima u svakom gradu na svetu po 2-3. Branko Dragaš kao inicijator i koordinator u uspostavljanju nove uprave Srbije treba da pogleda moj prilog. Ta dva Branka moraju shvatiti brzo, a šta vremenom, gde sam objasnio da mu cela zamisao pada u vodu ako ne izobrazuje visoke službenike državnih i lokalnih uprava, ako ne izobrazuje učitelje, nastavnike i profesore. A ako bude imao ovakve učitelja kakvi su Mitić, Potkonjak i tako dalje, zatvorit će dućan posle par godina, jer kao što čestiti ljudi prepoznaju lopovi i lažove, tako i lopovi i lažovi prepoznaju ovakve papagaje i nastavljaju da se kote kao smrdi bube, bubašvabe i skakavci.